Nk'uko uri kubibona kuri sikirini yawe urabona ko nongeye nagarutse mu mushinga wacu wa Pi Network, aho ahangaha ndi muri Pi Network kuri mainnet checklist. Nusikororinga uraza kubona ko ngewe mainnet step zose kuva ku ya mbere kugera ku ya 9 ko ziri green, ko ziri icyatsi. Rero nawe nuza kuza gukora ibyo ndaza kuza kukubwira, uraza nawe kuza kwisanga iyi step ya 9 nawe yabaye green cyangwa se yabaye icyatsi. Icyo ngusaba nuko wankurikira kuva ku intangiriro y'iyi video kugera ku musozo kugira ngo umenye ibyo uraza kuza gukora kugira ngo nawe ubashe kuba wakuzuza iyi mainnet checklist yose kuva kuri step ya mbere kugera kuri step ya 9. Ariko mbere yuko dukomeza ndagira ngo nkuhe ikaze wowe udahema kudukurikira umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency n'uburyo wakorera amafaranga bitagusabye igishoro na kimwe, internet tukayibyaza umusaruro wo kugira ngo igume kuzajya dutwara amafaranga. Bityo rero ukaba waba umwe mu bagize umuryango wacu wa 6+250 ukanda subscribe, ukibuka no gukanda like kuri iyi video, ukibuka no kuduha comment yuko wabibonye. Ku bantu batanga comment mu magroupe buriya ntago aba ari byiza gutanga comment muri groupe, ahubwo uraza hano kuri YouTube ukajya muri comment section, hanyuma rero akaba ariho utangira iyo comment yawe kugira ngo abantu benshi cyangwa se umuryango community nini ikurikira umuyoboro 6+250 kugira ngo nayo ibone iyo comment. Mbere yuko dukomeza turazamo ahangaha kuri échanger ya OKX. Urabona ko Pi Network yazamutse, urabona ko ntabwo ikiri mu mutuku ahubwo iri mu cyatsi. Ibi hari ikintu bivuze kuko ku itariki 27 n'itariki 28 hari ibintu byinshi bizaba kuri uyu mushinga wacu wa Pi Network. Nkurarekeye kuza gukurikira, nkusaba ko utasimbuka iyi video. Ndagira ngo tubanze dusesengure cyangwa se tumenye ibyiri zamuka ahantu riri kuva. Rero iri zamuka riri kuva biri guhura n'ira tariki ya 27 na 28 z'ukwezi kwa 12, aho bavuze ko trading ku mugaragaro izatangira. Murazi ko hari ibihugu bimwe na bimwe byo ku mugabane w'i Burayi, Amerika cyangwa na Aziya, igice kimwe na kimwe cyerekeza ku mugabane w'u Burayi byari byarabujijwe kuba byakoresha cyangwa se byakora trading ya Pi Network. Ku bantu bari muri Amerika murabizi ko gukora trading muri Pi Network ntabwo byakundaga, bakubwiraga yuko iyi application cyangwa se ko iyi crypto ko bitakunda. Ariko ku itariki 27 ndetse na 28, by'umwihariko ku itariki ya 28 trading opened ku mugaragaro ku isi hose. Nuza ukareba ahangaha urabona neza ko yazamutseho, bari kuvuga ko yazamutseho 2.69, ndakeka ahangaho hejuru uri kwibona yazamutseho 2.69. bivuze yuko nigomeza ku muvuduko nk'uyu nguyu ifite, bizagera ku itariki 28 yazamutse yageze ku gaciro karenze ahangaha, niba ifite umuvuduko wa 2.48 kugera kuri aka kanya. Bivuze neza ko ku itariki 28 ahangaha iri izaba yageze. Uti rero kuzamuka kuruguturuka he? Kuruguturuka nuza hano hasi kuri iki gice ahangaha uri kureba biri kugenda bihindagurika, ahangaha niho ibintu biri kugenda bihindagurikira, niho ruguturuka. Murazi neza ko kugira ngo coin runaka izamuke igire agaciro nuko ku isoko iba iri kubura cyangwa se ikaba iri gushakishwa. Bivuze ko demand ibigomba kuba iruta supply, demand igomba kuba iruta supply, kuko supply ibigomba
abaguzi baba bagomba kuba bakeya kurusha abagurisha, bivuze ko n'aha ngaha rero nicyo kintu bisobanuye, kuko nuza aha ngaha muri dipu uraza kubona ko yazamutse kugera kuri aka kanya. Urabona ko aha ngaha kuri aka karongo k'umuhondo urabona ko yazamutse ikagera muri miliyoni 11 na magana arindwi z'abari gukora aka kanya trading. Tekereza ko nizamuka ikagera kuri miliyoni 14 z'abari gukora trading aka kanya iraba igeze ku kihe giciro. Noneho nuza hano muri uru ruhande aha ngaha ni uruhande rw'uburyo zirimo zigenda zigurishwa, nk'uko uri kubibona aha ngaha kuri iyi sayidi. Aha ngaha uri kubonamo utuntu tugiye tw'ubururu, tw'icyatsi ndetse n'umutuku. Iyi ngiyi ni uburyo barimo bayigura. Urabona ko nk'aka kanya turi kuvugana 5:56, urabona neza ko abantu benshi aha ngaha baragurishije. Niba bagurishije rero biba bivuze ko koyini iraza kuza guhita imanuka. Nibagura iraza kuzamuka, nibagurisha iraza kumanuka. Ni uko nguko ibintu biraba bimeze. Dufashe urugero nk'aha ngaha urabona neza ko aha ngaha uyu nguyu ukoze iyi oda aka kanya, uyu nguyu hano hasi araguze. Akimara kugura hano haraguru hahise urabona ko ni ibintu biri guhinduka utapfa kumenya cyangwa se utapfa gusobanukirwa. Gusa n'aha ngaha biri guturuka iri zamuka ridasanzwe muri payi netiwaka, kuba agaciro ka payi karimo kazamuka nk'uko uri kubibona aha ngaha. Urabona ko ni ibintu byiza ku ba piyoniyazi, ibyo twari dutegereje, cyangwa se ibihe byiza ku bakora umushinga wacu wa pi netiwaka. Murabona ko biri kugenda bigaragara. Izi ngizi ni taranzagishoni zirimo zikorwa, aya ni amasaha nk'uko uri kubibona aha ngaha. Tukiri aha ngaha, mbere y'uko dukomeza ngo tujye kuri uburyo wahita ubona migration bitakugoye, urabona ko aha ngaha ni amount of za payi zirimo zigurishwa cyangwa se nanone zigurwa. Urabona ko aka kanya hamaze kugurishwa hamaze kugurwa payi 100. urabona ko hasi yaho haguzwe payi 2000. urabona ko hasi aha ngaha haguzwe payi 95. ni uko nguko agaciro ka coin kagenda kazamuka. ni uko nguko aba traders, ni uko nguko batuma coin izamuka. Reka twifurize ibihe byiza aba traders barimo batradingamo aha ngaha. Nuza aha ngaha rero tugaruka ahandi twari turi, ibintu uraza kuza kwifashisha cyangwa se step ibintu uraza kuza gukora kugira ngo nawe uhabwe migration. Iyi step ya 9 ikunde, urasabwa kugenda ugakora update ya application yawe. Numara gukora update ya application yawe, uraza kuza n'ubundi muri application, hanyuma ukore update ya phone number, ukore update ya email, ukore na update ya password. Hanyuma rero baraza guhita bagusaba kuba wakora 2-step verification. Numara gukora 2-step verification, uraza kuza uzemo aha ngaha. Ibyo ngibyo birareba umuntu wese wamaze gukora KYC ariko akaba atari yabona migration. Nuko nguko uraza kubigenza. Hanyuma rero nyuma y'amasaha 12 uraza kuza usange kuva kuri step ya mbere aha ngaha kugera kuri step ya 9 zose zabaye green, nk'uko uri kubona iyi screen yanjye aha ngaha imeze. Nuza kuza kubikora gutyo bikaza kuza gukunda, uze kuza kunyandikira muri comment umbwire ati byakunze. N'izindi biza kuza kwanga uze kuzana none muri comment umbwire ngo byakunze. Hanyuma dufashanye kugira ngo turebe ko twese twabona migration, kuko udafite migration ni wakagombye kuba utekereza ko ari agaciro ka GCV duhora tubwirwa cyangwa se aba pioneers twese dutegereje, kuko nta kintu wazajyana ku isoko igihe open mainnet yaba yabaye. Tubane mu zindi video rero, ciao.